turibuka ababyeyi n'imiryango yazimye. Amateka yacu turayazi, turayazirikana kandi tuzayarinda. Twibuke twiyubaka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, ikaze ku rumuri rw'icyizere. Urumuri mugiye kwengeza uyu munsi ni ikimenyetso cy'icyizere, kwiyubaka n'ubutwari bw'Abanyarwanda mu myaka 32 ishize. Natwe twiyubaka, twaje kwibuka ku inshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Bivuze ngo u Rwanda rumaze imyaka 32 rubohoye cyangwa rubonye ubwigenge. Ubwo u Rwanda mu myaka 32 rumaze gutera imbere cyane. Hano turi rero turi ku rwibutso rwa Gisozi, ubwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Madamu we Jeannette Kagame nawe niho ari. Perezida w'u Rwanda rero araza kuba acana urumuri rudutangiza icyunamo cy'iminsi 30 tuzamara twunamiye abantu bapfuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Hano turi kumwe n'abayobozi bagiye batandukanye bari buze gutanga ubuhamya, ababuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi bose cyangwa ibikorwa byose, umuhango wo kwibuka wose muraza kuba mukurikirana hano kuri Kidasamura TV Rwanda. Kandi nanone twirinde abanga bashaka gutera imyuka mibi mu Banyarwanda. Iyo turi kwibuka gutya haba hari n'abari gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Bivuze ngo uko twibuka hari n'abandi baba babigwanya. Bityo rero nk'Abanyarwanda twimakaze umuco, twubake kandi twiyubaka, bityo kugira ngo u Rwanda rukomeze ruri hamwe rushinze imizi, kubera ko u Rwanda kimaze kuba igihugu gikomeye cyane ndetse n'amahanga menshi yigira ku gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo u Rwanda rumaze gutera imbere ku rwego rwiza cyane. Rero turi mu kwezi kwa kane umwaka 2026 aho twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Byose uraza kuba ubikurikirana hano kuri Kidasamura TV Rwanda. Nimba rwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo umenye amateka y'u Rwanda. Byose biraza gucaho hano.